Salam, xoş gəlibsiz. Bugün gəlmişik türkü dilində, day həmişə türkü dilində gedəcəm. Eynən Tahir kimin bəd ərzən və huzur edirəm qədrətan. Gəlmişik Part 2-ci parti Fارکرای 6-ya gəlmişik, oynayaq və görək nə olay. Türkü dilində də ilə belə danışacağıq və loqomuz da Çənelimizin adı da təğyir eləyibdi, tapıb. Ondan sonra hələ gedək görək nə olay. Let's go. Xob. Vur gedək Fارکرای eyvaytıya getdik. Gedək Fارکرaya. Get Fارکرaya. Türk oğlan sənil var. Urumiyəlidir. Əgər donbal eləmək üçün hətmə subscribe eləyin onda. Çox qəşəngdir. Mən ondan ilham aldım türk dilini. Yaşasın ana dilim. Evet. Görək nə olur. Yaşasın Azərbaycan. Gedək, idamə verək türk dilində çənəlimizi. Press A button. Gəldik. Düz hər yanda harda bazını bağlamışdıq, ora gəldik, yetişdik. Baxsız, burada dostumuz öldü. Yatırdaq da öldü. Bəd burada da onun qəməsini götdük, bıçağını götdük. Görək burada nə mənə var. Bu nə oğlan? Oğlan. Çox qəşəng şey deyildi. Oğlan. Tahir deyil, oğlan. Saçması yoxdur. Təbrikdə. Nəyə mən axı saçmaya? Baxın. Oh. Qorxdum. Qaçayın oğlan, qaç, oğlan. Bu nədir? Fələş və səmtə bağla vırıbdı. O nədir? Oğabdır. Başmam töküldü. Oğlan. Həsələm türkü dilində çox Shit, who's shooting? Better stay quiet. Nə səsi diyor. Nə səsi? Mindi. Bunlar nə mənədir? Oğlan. Fikir eləyəm. Orada niyə gələk onu vurun? I swear. Burada adam var. O da ana. How did I know you were scavenging for liberty? A patrol. That's why you died. Now I'm going to call this in. You're going to slowly crabs. Here's just meat to them. I'm not the only one looking for Clara. Ora kaç girişmem. Tengan cuidado. Esto es peligroso. Why is this always happening? Hardan buraya. Hardan cine vurdu. Yes. Vurdu. Eşek edip kamp eləyibdi. Çal. Qorxdum. Hardan buraydı? Yoktu adamda. Onlar. What's this? Ne neydi? Could be useful. Şalvar. Gedək. Əsləmiz də. Hop. Şalvarımız da ciyək. Təmiz bir dənə şalvar karımızı. Biz də boğ. Baba. Görünür. Of.
تا با عرضم حضورتان. خب بله دیده ادامه بازی اینجا اونجا نیست. دیده ادامه siz beni niye belensi görüyorsunuz? Sen siz belensi gör. Burada kaç adam olmuyor. Başla. Easy. And now I'm talking to myself. Oh. Ayı sesi geldi. Ayı sesi geldi. Ben korkuyorum ayı oluyor. Valla. Ele ayı üst. Bad time to be a guerrilla. Been a while since I used one of these. Sık üstte de. Lara doesn't want visitors. Bazı heyecanıdır bu la. Bazıdır bu. Bunu keşfeden eynek. Bağıyatın mecazı. Ana gidiyorlar. Ola. Ey. Wanna show your face before you shoot me? Oh. I'm Danny, Diyemem a bu. friend of Lita. Silencio. Diyemem de yoldaşımı öldürdüler. Oo, çək olub mən niyə oldu ha? Çək oldu. Yo, başına səzi getirdi. You are the only survivor? Dedi niyə mən başıma səzi getiribsən? Çıxartdı. Oh my god, baby. Kamera. Answer me. I said, are you the only survivor? Amri buraya götür. See, Lucky. Loka. Lita knew their risks. that's all you have to say? You're here. That's what matters. Just this second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. But you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertas no charity, hermana. Lita said you'd help. Lita also said you weren't a pussy. Come mierda. Ay dada. Aha maşallah. Hadi var gülləni. Maşallah. 2 dənə. Bəli. You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Deyə mənim xanivadəmi öldürüblər. O da deyə mənim xanivadəmi öldürüblər. Evet. Why do you want to run? Deyəslər mən I intraşaydı. watched Castillo order a Qoduq. whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. Ola. When tyranny is Gülçülər. law, Adam revolution arada is gülməz order. piyhəyələr. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Abiso. Gonna save Yara with library cards. I have a list. Tez ol. Free Ben bırak elections, geçsin. free expression, free İyi the var, verir mi? outcasts. Ayara free, outcasts. Nəxşən. Simple. Yəni oz boldu da. Qurqanda oz boldu. Castillo's got what? Ha görək nə olur. 300,000 troops. I count Görək nə 6 olur. burnt out guerrillas, and you with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. Görək kimə. Nəxşə. Rançı yekdi ya bu fikirliyəm. We launched an attack from our base to this island. It was a basic Biz o operation. vəzirədən gəlmişik bu It was a bit of vəzirə. tobacco plantations, now some Isla. move and go home. But I still pushed it Santirayo. Got us down from 60 to 6. Gəlmişik. You need to get Məhəllimiz back to ora your base. deyimiz. Yes, but this island is surrounded by a blockade. We don't have boats. We Fikirliyəm don't onun have much rançı yek, fuel. And we rançı don't believe it. doldu. The Mən Rapid çox plantation bilmirəm. goes up in smoke. Hələ biz But we're ordu yox, guerrillas. We fikirliyəm. know this Ötü island çox inside out. göstərdim. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legions in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all of this is legit. This map is old as hell. Made for touristas. Yeah, it's out of date, but you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. Səsini ala, çox səs. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you Yeah, need to I'm go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make Hadi one. hadi bir qoy getsin də. You know I'm not a guerrilla, right? I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, İmmillat so immi. shoot. Settle in Hey, and let me know when you want to pay your rent. məsləhət də verdi bir dənə küləşən. Küləş verdi. Xob. Aylan. Xob. Biləsən, Aylan biz nə ilə məsləhət əşəcək? Xob, bizə öyrəşək. Canım. Canım, vurur. Öş Time bizə. for Juan to come home. Biləstəyin qocam nə You deyir? ready? Bu kimdir? Oh my. I attacked this archipel. Okay, Danny.
But America's Aha, getting fikir eləyəm further son and bir further diyor, away. silah götürə bilmərik. Gəl biz çıxıb bitər. Hara gedək xub? Xub. Oo. Aha, RPG. Dayna mənə. Fikrim cebimdən danışaq bir. I attack. Get down to that village Oh. and bring me Cortez. Ah, sən. I hope for your sake he's Biz sober. buradan gedək də yoxundum. Qaçda. Ya qaçmıyor. Aha. Biz bununla artı ne? LB ilə məsələn dəyişiyor. Bundan qoyuqca bundan götürürüz. Behtər bu düşü götürər. Oh my god baby. Tüfəngləri məni öldürdü. Tez vuracaq. Hop. Bura nə məncə? Kimin girdi? Danny, how's the earpiece? Can you hear me okay? Okay. Loud and clear. The spy shit works, Clara. I'll give you that. Bien. Keep your gun holstered if you want to stay out of trouble, especially in areas with a lot of soldados. Bazı yağış yağıyor. A smart guy Yağış takes yağıyor. photos. Siz görmüyorsunuz hadi. Yağış yağıyor. Hop. Aha. Hal. Şahit burada. O taraftan biz yürüdük. Tercihen bir taraftan şey. Yani orange oldu. Hop biz yok dedim. Bu maşın olmazdır ya. Baba ben birden hamleyle. Oha. Hardasız. Okey. Ara sen baba. Cebere sen de öldürüm. Hop. Hala bazı təzə baş ki. Hop kısımdan bir tane vurduk. Ahsent. Hatta diri hala bu. Oh. Oh o da beni vurdu ben de onu vurdum. Shit. Bazı hassas. O öldü. Öldü. O ben bir saat tercih edeceğim. Beraber. Güzel lan ne iniyor? Aha bu tabeler personel alıp şimdi. Yine bize maşın bir ha. Bizim ranendelige yaramış. Şimdi oraya kabağımızdan onlar çıkıyor. Öyle. Sen ne var ne kokuyor? 9 sent aldı. Hop. Köy yok. Adam çitelleniyor. Ve onu bayaktan vurmayın. That looks like a one. Fucking cantina idiota. Tekrar Rolet Rusya oynuyor çok. Pederkan deniyor ki. Vereceğiz. Hop. Dava başladı. O kimdi? RP'si niye buraya? O niye RP? Oo, temsil hem داریم ما. Əslərimiz qurtardı. Canımızdan da yoxdur. Ne gayrı? De. Dokuz tane gülle. 9 tane de 30 tane. I'm drunk, but I'm not that drunk. Right behind you, old man. 28 tane. Yok 38 tane yine varımız değil. Evet. Hey ben maşın aldım. Yat. What
Guapo wants to be your friend. Oh yeah. Maybe he just needs to take a dump. Oh yeah. Only one way to find out. آقا تمساح گرفت منه دست خوش اتانات شه Come on, let's get the fuck out of here. تمام جا ماشین من دیدم داره او آرزوی بیده یا مارزی بیده نتونه منی چون جوی ندیم So Gladys says you're a legend. نتونه منی KGB, ex-CIA. خون پاره I got more fucking exes than you. I am a fucking missy fuckers with the chapel Break eggs for breakfast. خاطمه Time for this. He breaks fucking countries. Hold up. You plan, Danny. Vamos. The plan is to go back to Gladys' camp. Where the hell are we going now? خب دارستان دایو بیان باقی میلیشن چه سوغلو öyle diyor düz That değil means the watchtower just got a supply drop with some of the rarest materials you'll find in Yara. And you are going to go get it. Now you want me to steal shit for you? Gunpowder and Supremo bomb. The cerveza and chaser of Resolver. I'm going to teach you to make shit for weapons. Because making shit for weapons is cool. Bence And de rule number tabii. 9, always use the right tool for the right job. You coming with me? Fuck no. You got Guapo. You can tear shit up with him. But if you want to be sneaky, leave him behind. That cutie loves to make a mess. خب At least you're here to help, Guapo. Weapon or not, military will shoot me on sight here. This is a restricted Oh, shit. area to the mierda. Carajo. Get out. dava başladı خب خب جایت زملیخ چیده Guess this could be useful. جراح بردن منده One نینیم shit for one. خب خب آچه What the hell are you going to do with this, man? بیره bu nişane bu işte Yaxşı. This is more like it. Oo, cin evdən əslə aldı. Found all your shit, Juan. Tez sıx çölə. That's what I've been saying. Okay, we got more than enough. Let's get the fuck out of here. Xab, əzizim et. Xab. Ayak et geçelim. So what's with all this junk? You building something? Patience, Danny. Rule number 8. They get Ria knows how to wait. Like a spider or a serial killer. So, how did you get to this godforsaken hellhole? I was on a refugee ship. We didn't get far. Yeah. I came here in a chopper and I maybe a mission Santuario. Shot straight out of the goddamn sky. No, I mean, what's your story? Orphanage in Esperanza. And the military. I'm no guerrilla. Just helping Clara out until she gets me off this island. Rule 20. Once second Ria, always second Ria. Enough with that shit. Too late. The horse is out of the barn and now the fucking cocaine is all over the kids, Danny. There's no other option. America is my option. Of course. And you think Americans want your Yaran blood? The American dream is for Americans, Danny. You don't quit, do you? No. Guapo hates winners. Oh no. If you two are so close, why is he following me? Guapo goes with those who need him most. Like those therapy dogs in your precious America. You can trust Guapo with your life. Yeah. Not sure I'm there yet. You got time. You said your chopper was shot down in the invasion. O belem harac edeyim bu da jet da. Ha, şunu No, I... da ansuala. Nizek diyeyim. Şunu kalma da jet. Now it's time for one. Jet hop. Hey, bizim zinten. You just did. Always Allah use the kaçasa right tool for the right biz job. jettik. Şöyle gelirsen gelmezsen şişe Okay. bularız. Ara biz jettik. Hop. Alın bak. Aa. How many others? Mersi ki videonun buraya kimin gəldiniz və həttəmən like elə, subscribe və zənguli bəğəli vur ki, hər nə qoyuram gəlsin